I veliki pozdrav svima, kao što možete vidjeti, to jest kao što ćete vidjeti, danas radimo nešto posebno, to jest nije baš nešto posebno, ali znači, danas ću vam neki savjeti dati da ubrzate računar i paljenje računara. Tako da, ajde da krenemo. Znači, kao prvo, kada uđete u Google ili Mozilla ili šta već koristite, gledajte da ovo ne bude ovako, znači to bar da ne bude uopšte ovako, jer to će vam mnogo usporiti računar i bukvalno, da, znači mnogo će vam usporiti računar i on će tako da se usporava. Znači, bukvalno ovako će biti crta i odjednom kada ovo instalirate ovako će ići ili tako nešto. Tako da, pazite ovako da ne bude. To je prvo. Drugi savjet, ovako, ima oni programi kao CC Cleaner, ima AVG, Tighten Up, tako nešto, ali ja vam preporučujem 360 Total Security. Zašto? Zato što on ima bukvalno sve to zajedno, znači, evo, ima Speed Up, Virus Scan, Clean Up, Wi-Fi Security Check, znači bukvalno će da završi u jedno 5 minuta i sve će vam naći otprilike. Ovdje imate full scan i tako da. Ovdje imate ono kao speed up. To je na primjer kad palite računar da se brže upali, to možete da otkačite šta hoćete da se pali na početku. Na primjer ovo mi uopšte ne treba. I tu kliknem, idem optimize i to je to. I da, ovdje imate kao CC Cleaner, Clean Up. Samo pazite da mi izaberete ono iz Google ili Mozilla šta već koristite, zato što vam to treba. Ja mislim da je to ili ovo. Znači to vam treba da bi bio Chrome brži, to je net. I ovdje imate Toolbox, na primjer, imate dosta toga, 360 Connect, nemam pojma, nisam probavao. Ovo također ne znam, ovo Firewall, isto kao što imate na Windowsu tamo. 360 Turbo VPN, čak i to imate, VPN, VPN, kako god. Registry Cleaner, kao CC Cleaner. Sandbox, to je da otvorite nešto što niste sigurni da nije nebitno. Što mislite da nije virus, znači, to je što mislite da jeste virus, znači, bukvalno otvorite i nađete ovdje šta hoćete otvorite i ono će ga otvoriti, ali ništa se neće desiti bukvalno vašem kompjuteru, tako da cool stvar. Ovdje možete vidjeti šta ste sve otvorili, šta vam sad je otvoreno i ovdje kontrole. Ok, to je tu, sljedeća stranica Browser Protection, kao da se čuvate, evo ja sam to uradio, kao što vidite, to je to. Patch Up, to je ono kao Windows Update i to je isto dobro, ja sam bukvalno malo preuradio pošto baš me mrzi da čekam na Windows Update, dok on nađe, tako da radio sam preko ovoga, znači bukvalno mnogo brzo. System Backup Cleaner, nisam tačno siguran šta je to. Ja mislim da ono kao da vratite sistem nazad. I vote for next tool, dobro. I to je to. Da. To bi bilo to za ovu epizodu, znači pazite da vam toolbar na Google ili Mozilla ili šta već koristite ne bude ovakav, obavezno. I ovaj 360 Total Security instalirajte, bit će link u deskripciji i do sljedećeg pa veliki pozdrav.